wukwada jonu ensia ene so da fofora wo twedi ampo nyankro po kwa me anafra na ku wo sade yenkwa ache yen ensem wo de enam no wo ko yen tenta kase no eso a yakuru trenyi ni nyina tintim ada hono mo a wo betimi akenkan bie DLFM sadan so ana yen social media handles ni nyina no awia yi kasebo no enam so sadan so ana oba yen Facebook no eso a ye beje message wo comment ene wadwenkyere de nyina so ewo yen Facebook no ase bomade se wo ko Facebook no so a na search for DLFM 106.9 awia yi ensam ye de bi nampa na de bedi mu akuti bi ese kasebo no ene se atoye mantamo arehosemo a ababetu anim etirem se womanfo ni adehia wonom ewo eye wasa gromisa me no ka se wo machi abrantie bi a wo mususu se wo kronfo wo ma hye ne drobe amasa brei wo to ya nom ewo nsedo emu nsam kasebo yi wo bete ye bebo ede awuram gowura gomwa de wuram pon eno na ofifi mantamo owura bi akasa etirem se amekase no ne bema na afin so adwumienu egu nase no aba ayaka krakra ne nyane so no oba bi koda wonwuram ode munchimba besom o wakasebo no yeda so agina mu ofifire mantamo a enche ye ana Ghana ban editu dakyere mu se Africa so a ekwa wili ba junction traffic wo kwan no so dodo anuntie kwan no wo ye na bonta na eba ne sa no enkofo dan ane agapade ho kan ya yadwiraguo me ne wokase nananu mo atrankonya a wonom ewo awutu ene budumbrem aka bom ekyere se compensation a esesa ban etua ede ema Ghana fo a yebu wo mudan gu ye no ye ntua ye anuntie aban no wo ma no honya ha ebebodi awuramu ewa sante mountain me honom bako piemo konfanote abanya sabia na dehia wonom enfom kwakwaja yeresa titiri no omomo eye cancer yalewe bi no omuko piemo oncology department ese amekese no doctor fo ni nyina tie atwani senti omo bre pa yede muchima besom awakasebo no yeda so agiremu ewa sante mantam na adwadifo a wonom ewo Kejetia market wo mo bu afusi achemota forest wo mo nsem a wo mo kan nyina no ene se wo panimpa wono ana Kejetia market no wo hweso owura Edmond Kofi Dufo wo pere no wabon enu tiempam no Ghana kokwakuafo kasa kiremu se omudi ya opa efiri se ene Ghana kokwa ni nyina wuo no yemfa sombo ni nyina emfa mo galamsefo na yebeko savannah mantam no munso a wo manfo ni adehia wo no munso ewo salaga wo mo kire se dumso no ese wo mo nioma enu nti enu a wo mo tigu montre so a wo ye kire pa emu nsam kasebo yi so wo bete yebebo de awuramu ankabo pre mantam na adehia wo mo tete eye Kwadwo Ashong akasa ekirem se wono mankasa etwene na sensam so eye bridge on potem hono mo no ebu Licenti sem performance esi pa dia 2024 abato mo hwe no mama meye eye campaign on potem hono ensam ne pika we hu na awia yi yede eba besom Ghana fo nyina ese wo premtobre ekasebo yede free DL 106.9 FM eso na aseda bia wo hono yemfa ema eye Sunday Psalms concert wonom anasabre wo maboya dontene a ene awia yi ensam no yede ebra wo na Sunday Psalms concert wonom eye dwumeko a wo boa Ghana fo e de adehie etu kwan enu ntie kan se wonom eye travel and tour agency wo boa Ghana fo eje visa so e de ma wonom enu ntie se wo wani so de hunu se wo betu kwan akọ eye United Kingdom wo hima krum Canada United Arab Emirates Dubai Poland anase Croatia dia na wo wani akirem e wo Sunday Psalms concert wonom atran ekase no e wo Ofanko Barrier asofa a wo ben eye Wise Park Hotel no bo modern afre wonom 0244 291 546 0244 291 546 email address no was Samuel Owusu 626@gmail.com wo bota ya na say e bia wo kwakoya adwuma wo kwakosua de anansampo wo kwa for visiting there now do wani akirem e was Sunday Psalms concert wo ji wo hudinti wo see we connect dreams with opportunities abusia wonom ana awiai wo mo aboya don trese kasebo no yemfa emesom Ghana fo nyina ese wo premtobre ekasebo edia mejeso eye gangster katia meeting kura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy ensam no munchire mu ne DL News. Yama Ghana for akwaba na yenhye kasebo no ase yenhye kasebo no ase a na yekwakopie mu ewo wasa gromisa eno no eye kuro ba ko a ewo Amanfi East mensi no emu ewo atoye mantam mu
mene wo ekasai abrante bia ne din nya metodwa nanso omo kirem se wo hwani mfie no a bese aduonu enso 27 years wo manfo ne de hye kire se abrante wo kromfo wakwa akowia moto ama mene okasai ye che no no wo mo de tai ahye ne kon atwaja atomu a o ma hye ne dwobe ama mene okasai wato ya nom ewo ense edwo na ensemwe ebetodwa no wo manfo no ekirem se eye unit committee members bia anadwo no na wo mo ebo mpempe ana wono mo kirem se wo mo huru se manantia miensa bi eye motorbike eye repair bia ne shop ewo mpotem ho sa anadwo no manantia miensa wono mo ebo mpempe edwetwetwe wo mo ko ahwese bia wodasani bia ni ho no mo ana na wo mo kirem a wobra wo mo nso ebo mpempe no ana wo mo huru se manantia ni mienu akwakota ba bia wono mo etekwan ede ama brantia me no kasai yakunu efrati asefo asase so no na no ana manebo ni kirem se wobra brantia no wo bowura mu a wowura eye motorbike shop ho no ana eye chenu a ye de amanta moto no wo ye na adwene se wo twitwa na busia ba ye Facebook no so a ene abrantie na mu ana sabre ya hye na drobe a wada ne jabidie e wo ye Facebook no eso no na wo ha brantie no a wo ye ne paketwa wo ye obi abeka so wo body pa ana wo height nso wo ye 10 gram na nso ne ba mo wo ana de ne kro mfrese kro no de wo ba esunsun sonso no se ya anatie na amanebo ni kirem se wobra eye unit committee members no wonum ehu sa brantie no wabo ede ewura eye phone anase motor shop wana adwo no ana wonum atiamu wokromfo ana wo mo free reinforcement ema wonum anada wo mo nyina bo pitire waka ene we fa konkonti ba etwahia brantie hu a wo mo yire ne se Yesu ene wo mo sine se bi wo dwan a ye kwakokunu na no na wo mo yire no no wo mo sibiri no ama ne ye mrepe ana wo mo editai ehye ne kon etwa eja tuma me no kasa brantie no wato ya nom ewo ense edwo na wo manfo ne kasa no mo kirem se na nsense de akwamuka amrobiri ene kro no asi koso ewo mpotam ho no no anya asam ketwa enunti wonom esusu se abrantie ya wo mo ache no no wo kasa niema ekoso no ho papapa wo mo kirem se entwamu bosome a kire se amrobiri entimi enkoso wo ho na wo mo hwa abrantie nanim di ne se ne usida ho no wo bekasa eya akro no a anasa akwamuka ekoso ewo mpotam ho no enunti ene wo manfo ne che no no wo manfa no ho anche ne kura nanso abrantie ne papa ane di edi Kofi Asare wono so babonte abekirem se ne ba no onye kromfo bia na enipa boafo bi ana ahye da bondembone mene yesi na bo ekono enunti wode to mpanifo nim se adwobre emra na se bio atantre nanso entimi anya dwuma na wobra nsam no ekoso nyina no na yamane boni teacher course ewo hono a wokuru kire nsam yi ede mo nsam ebesom atiefo wasa gromesa yekura ebe wasa ekropon o amafisi mensin wo atamantenu na ebreka kremi na beto dwase nipa bonifo bi etuo mani ede esi eye wasa gromesa krono so ni da no be ade be che na odumboto bike ayira ade be che na ebu bi den ni atiefo beka ye che bia na beto dwase nipa bonifo bi efesuma se boko akwako tu emu efunu ayesiom fitete etutu wo spare pass ede ko na ensemi beto dwano ema omanfo a womo ewo wasa gromesa ekaka mebru no awia ta so se womo entrance enya hwe ha se okronfo ana odini ana se mpaboni ni bia beboro kromo ababede bone na wadwane akọ eno na aye abranti a otu se wadi enfie aduonu enum ekọ enfie aduonu enson oboro a wasa gromesa kromo a omanfo hu ya pom se hu akwe oyehofo ye hwe no so a eso okronfo kakra akwe so ne nam no boss spy no wa share left and right no ko se na wasa gromesa mbe womo so mo monitor the movements ya ordinary hu inara eno na so hu se abranti eba oba kromo no okwako wia motorbike ene mbebuna mo wasa gromesa ejiga strike se no way ya makwa masadi wi eden ncbu ene so ompochi abranti ya popo de brode omo bro ne papa asowa omo wi ena mo kanto for my brand wa yemne ena mo car tie ene motorbike tie sibi egu no so ihwe petrol gu no so a omo epa match etu mo sabre abranti ya hye no jrebe wase kura ase yanka se nipa ena eda ho ya uhu poso ye nipa no ka se a prosifo akofa abranti ye mu e de akwakohye wasa ekropon aban aya sabie bu problem tre mortuary a prosifo gu so a wo ye eho enhwemu na omde de entipot ye nam so ma abranti boru a wasa gromesa ya hye no amasa abre watra nanam ensie do na mekoso de mani e de ase ne chebesi akire bia so no ye fa ho se enkame ye na tiefo enti abusuya anyway no eye amaneboni a wodi sansem yachi ni tin ade teacher course
ana wode asemi mu enkyeremu aba besom ye no na wo ba ye Facebook no eso a abrante no woda mpaka ya woda ya ana kyerɛ sɛ ya hye no duro be a mene wo ekasai wato ya nom ewo ense edo ye Facebook no so eye DLFM 106.9 to hwe bia na wo so wo futuo bia na de ato ase na wo de ama edom ene mpempemu a awiei wo mo so etie yen to akase ebo no eso ye to akase ebo no so ane ye momfa ngura mu ewo gomwa de wura mpon eno no wo gomwa West District ni mu eno no wo eye mekire fifi matanum na owura bia wadi mfinhia no aduasa enso mekire 37 years na ne din ade Kwadwo na owura yi sese wanu ne ho pa so about asefo asase wesu no onima aba wankra ye kura ne nwoma watu nyanse wonima nkasa asase so anka wa makra na ne nyina ne se Kwadwo bo maden emre bi atwam ono wankasa ne nkanchema ne mpona na ka ne te ne bo maden ana ne okwa afom so okokɔpa aduane de abafie na ne nyina ne se ofom an nkanchema ana se sese ne mpona bo maden to na afom honom Kwadwo epa aduane sa ohun ansa ne nkanchema yaba ene oba ya ba yo dan ne ho kyerɛ ne sa ohura mu ho sa na o se na okra de pa na wogi asase we sefiri se wonim se amri bi atwam na me no na ete ayetwem pa se ameke sei meni wa gya ntia ba ne sen na sa amre we ya wato am ohura mu ha sei na obi ane se hwɛ wonim de ntira meni da so papa mintimi nya o Kwadwo hwɛ se de ba ya dan ne ho kyerɛ ne sa na o se de mintimi nya ma ho nkɔkɔ ne senti Kwadwo modern ene abai watumi da ohura mu honom na oni abai wa da ohura mu honom an se ameke se be de se finhia du ntam ni afi Kwadwo tifia ohun ansa fidie ne bema ana afin so adwemienu egu na se hɔ no ajetimi boa ma se ne boa ma se etumi produce ma je se oba etumi wei apa emu apagya ahya ye kese se amkese akwa de se mobro do ntwa wɔ na se se mu ya den pa na Kwadwo kyerem se fitiri mra ɔno abaya ne daye no na ɔno ankasa ne ho kafo ɔne ne te no na wa wofofra ne ba ne su akra no ne ka ho bia ma ne ɔba ɔmaden ene ne ho kafo etumi kɔdaye ɛwɔ nwuram hɔnom esi amkese se de ne bema na ho na hye no Kwadwo kyerem se odi akwaden asofo abomade ansa nka so betumi abompan na nkaja ne bema page mu ahuna ye kese achen sede nka na nkati no anka betumi atwe nanso yesi amekese nya de bema na so tie afin so kirem se abomade de akwaden de nsufo abomade aye ndura ya yesi amekese emu aye den pa se de bema betumi atwe 20 wasraga na de hye mamu kabe mamu nim fom se de aye ne de adi de agyenyame bam ni senti Ghana de hye mu nim fom mamade na mambra na mwa na ne bema pagya no mutumi mu ane ho nto na firi se amani a wo hunu yesi amekese ne Kwadwo nya de a wotumi kɔ abonten so tumi nante enti wakadam chese Ghana fo nyina mre na mo na mo na ntumi mo na be ma emu apagya ho na yekese no ne ho entumi entono ne samtwafo di nkomo emu nkyeremu nie ne mi ejuma waka so na ko mkotu mkaya mkotu banchamle no ndi mkotu no na ge na me njae first no asem ntwon no mu ba maka okan man fan ya asam nti oyedaman na meseda meda no mekwa afum nti mo afum no oba ho oba wode oba pocha nti oba no otron no sano nhyɛ ayi ma obi kyerem nti oyedaman musumu akwankwan a me na fam me na da afum nti oba na mpoma na kumpa first in to ade ke no kra wewu menena ba kun wewu nti oyedaman na ade no oyeda ya nketenkete na oyeda ayi mekase no nti ba cho 10 years ni cho saba ba ai wakan ki nko ho ba no nkrofon ne mama me mo mo nkrofo wasese wokunwa no me oba ka akase nti da media no yanka wonka ya mana no ne wokɔhwe osofo ni nsin bi ona osofo ni nsin me yekɔe ndi yekɔe ne yakaya tutaya ngana de yekɔ afumu no na okɔkaye no ase da media no skano region aka 2 million nti da media no amfa so no da no ontan nje o ma no antan wa nti kekrab no aba ona no ye na la yi o se na se adibia se wo ye na se ojidi nkanwa onye nti eja wobobo mi ma hoto obasam yara mama ma hoto no ne zia me hwehwe wo mo baro wo sam yara da ja no me ma hoto ba cho from Kwadwo eni a wuti ye wura bia ono wate eye gomo de wura mpon ne din ade Kwadwo na wate so de na kosem eto ensentwafo ani mu no yento awia pram tobra kase bo no eso ewo DLFM 106.9 na Ghana ha no mo de kyese ensam no esia enti na kase bo no ye fra na gem ensam no efresa kwasa asante be kwa afo ofen wose eche kuroi no agye so eche pawo yento kase bo no so na ye da so agyina mu ewo emfimfim mantam mo na abusu sam be kai a enche ye ana Ghana ban enam eye ahweye a wono hwe akwa yie ni akwantempon eso mekyere Ministry of Roads and Highways so se Africa so na se wokɔ wini bajanhia se ne emompe so traffic esi wɔ kwan so nti no aban ne behwe
na dualization ekwa no ya na bonta ene yemienu ko na mienu nso eba na se ne mpanifo kan ya no se bi ya se wutwa kwan akwakwati wadro no kai hunu se obi nso adro ana wutwa to aguo no na amanebo ababeka yensa echiremu se wobra sa dualization project no ekoso no enkofo adan anesisi sa kwan nche nyina no aban no ebutugui enu ntire hu behia se empatasika compensation no aban timitua na wode ema honom na so mu kirem se ekwan no de aban guso a woye na emom wonom empatasika ana akamu enu nto mu kirem se bi wo konfo na aboade ana se bi ekamu na so nto ase de woje enu ntime no kasai na nanom atranko na ehemfo a wonom ewo ewutu ani budumburam wonom aka ba kirem se ntampe homa afrensem trofo nhyiamu na wo mu se mo kan nyina no enne se wo mu ntime ntena se ema se bi buruduadu mfrani mesikotia na wonje bode betem firi se efiti bra aban ne ye na adwene se wo ye sa kwan no eya abonta ewe wiliba ene kwaso akwantempo no eso no enkofo dan ene store so de ye adwiri bi agupa ntia denti ana bepem ne wonom empathy sika compensation no aban no entua ye emfa ema wonom na wo de sansem we atuda wobra na eye minority caucus on Parliament Roads and Transport Committee wonom kwakoye inspection e wo sa kwan no so ana nananom hemfo ene sam trofo di sankomoyi na nana kwa me banfo wo ye jase hene wono ana wogina nananom atrankoya ni nyina na mu a wo de sansem mu atudwa chirim se anamowa aban no ede wo mofa so no obodoso enye yie efiri se bi wo henkokora ne abu ni yi achia na ni wo himbabu no anu nti wo mo kan ne akire mampani akufu ado ene aban ne se wo bra wo ye kwan no wo bu nkofo dan egui anu nti wo mo compensation no atiakam da ban anaban ne betua sisi ayeshuma edan na wosisi wo akwan no nkofo adan bebe wo ha aka aban oye adan sika wo se wo twama amanfo a wo da ebubu no aban na obaba yesei oche obaba yesei ehu mo okoso nti yesra ban omo he sai ya dana ya bubu ni na wu koto cement kotu kukukura na boya sai yesra ban yesei empedefo andi sifu pedefo amaba mfo mo na sifu na mo he yesre ne hu contractor na odi anyim no re kwan nyinara na ebisa nsem wa bisa ma wa ya manzi bi asan wo ya bridges ni nyinara ene twema na fi ya kiremo ma amande agofuru hu obi ni da wo bu egu wo ma na kapre pata wo bu egu wo ma na kapre pi agofuru sum ede ma ahemfo no ehu ma ye o ya dede nne bi mankasa ma ba yenyim ha no mbe yim wa kire ni mo hu o ha wo ha ye mi da ma si pi de ma ba nne na ye nkire yo hawo mba kire mo o hawo ti tiri pa wo mi dem nsu ya abosun wo na obubugu na wan ya hwe eyi won kyena besi eni ayeti yeyi eye na kwa me banfo wono eye jase hene a wogina mu ede ma nanan mu atrankonya a wonom ewo awutu ani budumbram ana bo mo e kire se a ye no anesan ana amen se watimi abu ye dan agufom na wo ma ye mpatasika na nso aye nsempie no emu nsem eno no na eno achi ana Ghanafo ade hye a ebenum eye ahyenkafo ana wonom so asebie wo mu twa akwanum enso ene nsem trofo di nkomo na wo mu nsem nyina no ene se ekwan no a aban na ye no enyenyambia no aban ne wi a enukranie ebetimi aboa wonom de na enso no se sia no aban ne wi ye no anka contractor no won pe diversion bi enfama wonom firi se ufiri eye enkran pa na se wo so ko Cape Coast wa ho wotimi wurawura kuro no mu akofa mantwea won na moa no ba be pie baabi e wa bere se nka kwan ye nwi ye no anka contractor no so etimi provide road diversion bi edema wonom wo mo kire sese no ama saa na motuo wo saa kwa no so no aye diye papa wo kasa no eno so emunsem nie they wanted to begin this major project. That major diversion that will ease congestion will be done. They have not done. The second issue that also borders are too much. The contractor is failing to do what he's supposed to do by watering. My brother and sister, when is the sun time? I mean, during the dry season, the dust that you feel before driving from Joma to Lakoti is too unbearable. Here, people stand here to come to Accra. Once you are here, do you see any bus stop here? In the same place that all of our passengers, we are appealing to the contractor. It should give us a maximum diversion that everybody will enjoy, so that they also have their peace of mind to do their job. If the citizens are not happy, they will also be happy. Enti wamanfo a wonom enam sa kwantempo no so ahyenkafo no ene Ghanafo a wom so etwa kwanum no mo kire se contractor no enti provide diversion bia ema wonom nti eba ne sa no a aye dinye pa na eno achi no ana chairman ede ema Roads and Transport Committee wo mrase bedwafie
Honorable Kennedy Osei Nyako wono so ene nsamtrofo di nkomo na wokire mu se wono mo afrisa ekwan no so a wono mbekọ contract to ahodo a aban no oyɛ no masa akoyɛ ni nyina na de sefatan so mo de atudwa amampanifo to ho anamo. Members or the committee itself have been having a couple of discussions as to how within this short meeting that we are having in Parliament, we can squeeze some of our time to visit some of the ongoing project sites to see the progress of the projects that are currently ongoing. The lead among the discussion was the Kaswa Winneba Road and the Dodowa, which the committee has officially even written to the Ministry of Roads and Highways to visit these two sites on Thursday. So on Thursday morning, 10 a.m., the committee as a whole will be going there to see the progress of work for the contractors. Is also adequately briefed the committee as to when they plan to finish or complete the project. Enia yeti yi chairman ade ema abedwekwa wonom ehwe akwan yi ene akobedie eso chairman awada no Honorable Kennedy Osei Nyako ana de sansem yi etu edwa yentu akasebo no so na yenyira mu wasante mantanum na sante mantam na de hia wonom eyare sisi amekase no mo ho kire mo pa na de nyira ne se a doctor fo akopie mu okonfo no che aban yaresabia wonom eye adwuma wo eye oncology eye department wonom no sisi amekase no wonom kire ma mfidi awodo mo de dwuma no temato bia ba ho ni senti wonom aka anya de ampanifo esese mfidi ma mo nti no o ma moden atiatwe so makotena fie edwuna wonom ho sisi amekase yi wonom atutu om na de aboso om ankasa dem a wonom eje omani pan na yefo ahodo om behia yarehwe titiru ne wonom a cancer yalewe anasa kokram yalewe ha wonom no om bre papa de senti om kasa ekire mu san manim yisemperifo om de yankasa na doctor foi ansan kodi dwuma mpampi emfide ne mfama wonom a ebe ha dwen ye pan na sentwa bomaden ene ayalefo de bi kasa na mu kirem se ha dwen ye pa ifri se wo hwe ha ahodo a wonnam mu pa san ko ma akoso makopapo muden na obekune doctor ni eni etese eye hospital wonom no mu kirem se ha dwenye pa ne so mu su nyina ne se sese ya omunnim ba bia mo yare ma kokopiem na mo bre no mo hunu ama na mo ho tete wa no mu se no na doctor fo nso akotena fie adwuna mo ho yin da benda na doctor fo eba ba ya adwuma na boa na mo apomudi atuma sisi so na bi ni mu krampo kirem sese ya kase no sa doctor fo na ntumi amba e ba ha dwenye pefri se wo hwe bi ni mu condition na so mo tibia mu mu na emu ya pa ne senti o mo toto stress ani manim yare aban wo moden no ma ne nan ma no to no na doctor fo ne nkasa na afin so emfidi ahodo a doctor fo ne behia de dwuma won college department a eno konfo no che aban yaresabia ro mo sentumi kono mo moden na yalefo yi enya hode na yalefo no ne samtrefo kasaye emu enchiremu nie. They said they are on strike, so we can go home. That's what they said to us. They said it's 2 more. That has caused him and it's brightness. That's why I bet. Deliver us, and they said we should come and make him injunction, put an injunction on him. So we came, but they said they are on strike, so we can go home. We have been affected because my wife is seriously sick. There's no doctor, so we have been affected. Yes, we have been affected. We see some patients over here, and even most of them they have gone, and most of them are not coming because of the strike. The government should come in to see their needs and then provided them for them to, do their work. Any awoti ye ayalefo a wonom ko sen kon kwakopemwa e wo konfa noche aban yaresabia wonom ensanka ena wote wonom akosem no eno achi ena osoafo a oda oman Ghana apomuden ano Dr. Bernard Okogyeabour nso ekopie mu ayaresabia honom ena wo kirem se ameka se na ha dwunye pass obi be yare no kwakopa apomuden na nso obekọ ne wonya wo kirem se na mo we na doctor fo na tu no ha dwunde bo modern anse ono so no mbe kasar mabo empenifu ahodo mo ka biegu mama ne na ja o matu hu anamo na bo na doctor fo no akọ ayaresabia wakoye adwuma. Conflicts or disagreements sometimes are part of the human nature or institution. Our job is to resolve them. All I'll say is that we will continue to work to resolve this conflict. I heard an announcement today. I've not had briefing on the details. But my attitude is that every conflict or disagreement can be resolved. All we have to do is to pay attention and work on it. Any awoti ye eyo swafo a ohwe oman Ghana pomoden so ne den ade Dr. Bernard Okogyeabour. Yentu akasebo no eso ewo DLFM 106.9 na wo ba ye Facebook no so a Ghana fo akire wo madwen pa akire se wono mo brofo no etemu se ba be hili ntosi abomu na eye Benon Lydia and we say we love your work pa yensu ye damwase yensu ye love mo brofo no papa
monko so antrom so hu enu nti ne ekọ University of Bantama no enu an ye de kenkan ana mamon Belinda ana wasi good afternoon wofa wono wofa ase wase kasebo no loud and clear ewo adenta ye da se pam ana owusu Edward wase wotie en life pam enso edi free adenta lotokios ana wase wunua designs wase ho na wotie edi free na wase greetings to Ibrahim and Master Charles DL News no size ye da se ana Deila o affair and was this is so sad and ono so wadi abayi na Samuel Kofi Asante me am ofa se and was say kasebo no emu de sano manam pa na good work done DLFM was say kasebo no mu da ho and was Okogyeabour ne Sofo Sammy ya fa sofo a wahwe ase Sammy eka ho sa hwe ase na ma anyo no a enti agona and was Ghana pioneer Ghana no ana Albert Osabute was it will take kasebo no life edi free Eastern region and was say this is so sad ana my mom bibiem was say this is serious so is serious on so ampa and a fantastic Wilberforce I'm heard what you abayi I am an yosem yanka hwasem mpacho medase ana de labiem was say keep the good work done for Okogyeabour I miss you so much men so I tell you I miss you so much and was men country anti comfort say anti comfort baya ko don anti comfort minimum pa why e ma mi na ye eja oton oduruma opele for guess oh and you to for guess pa so ohia duro ni bi sir ohia bi na senso ni to ndam so ntan kwa adwuma enso ntoto sa na mre wane nkodwum ente esa na wakodwum sir enra yi je ne Paulina oh just say omo frame oh yeah nya for guess ni anam say yeah for guess ni munya bi aye je ni Paulina omo omo san je for guess aye omo oh na den ene bona ba omo tirim sir on say ade bia mfa say bia wone je ho no say enkrani e de bo mpa ya obeti no ofa na ye twonya bia ne na just ade we ye pan to obi anya bia ye onte nkran ho ande o de bi ti me onte ase on say ofa na ye mpa achew ne de meti ase nti ofa na e twonya bia ne na just mpa achew ade wunya bia ye enti Kofi wonya sho se tana kasa na wati asimu David ofa na e twonya bia ne no okay yanko won so pa minim se de ti ya Janet e ba be ka ho asem o ba nkra hanche mayenkasa Kofi Parliament I was say wasi aduane boa ye din wasi aduane boa ye din and me da say aduane boa de ama botom so nye duru me ento akase ebo no so ye ko Asante mantam biem na adwadifo ma ne mema wonom ewo kejetia sabre wo makom ho abom na wo bufuo afuo no krom ha eje asam kutoa wo mo bu afu paase achemota forest bam wo mo kiremu a na eye director a wono ana kejetia market no woda no papa elidi e de Mr Edmond Kofi Dufuo wo mo chese papa no wori madwuma papa na bon enu nti wosre empanifo empam papa no kra mfiri ho na ebufuo mu a wo mo kasa no wo mo kirese wonom ema aban no ene Asante mantam mpanifo a wo mo na Kumasi market ene kejetia market ne hye wo mase no wo mo ema empanifo 2 weeks na wotwemienu ultimatum se wonom ampam eye Edmond Kofi Dufuo a ewurade kowa ni kowa de obewo ne bewo wo mo kiremu a de obroni efe ne se mismanagement se bia wo mu hu kurawa emfa se bio kotoko kura nhyem ni ade na sika aba market no mo nyina no mpanefo de asra wo mu sirem adwadefo mai ene mema kirem se na say 30,000 Ghana cedis 300,000 Ghana cedis 3 billion aba bedi empanefo ho no mo senka yefa sika no ema victims ya besa afinie woja brantam eto Okogyeabour market na ma wo modwa pade se ye no ye de sika we by 3 billion Ghana cedis se yemfa ema victims no wo mo kire se bepem ne enye de se victims no ye de se sika na ma wonom na wonom susu se sabre wopani watia so wo de afa ne sirim eno nti eye Ruben Ame wono ana wo ye secretary e de ma combined Okogyeabour Traders Association wo de atoma pani akufo ado ani aban nanim se animu ya no wapani no a omna beto no se director e wo Okogyeabour market no wo mo empam no ebufuo kwan so wo mo kasa no
We have been with this managing director for quite a long time now. We've tolerated a lot of his excesses, from machinations to bring the front of federal leadership to the point of endorsing the sale of places in the market, getting the market choked up, and the whole lot. We are actually the MD who engineered the whole confusion about the 300,000 Ghana cedi that was supposed to be distributed to the fire victims, that today, as we speak, they do not have that money. We cannot continue to work with Mr. Kofi Dufour in this market. Authorities can decide to bring anybody else to become the managing director, but for Mr. Kofi Dufour. And if authorities care, they could decide not to listen to us. They could decide not to heed to the cause. In a week or two, if you realize this action has not been taken on this, we will advise ourselves. I know dear, one more chile Musa Bio, say Enquires eba anadrugromwa, will be a for tradition in bottom. And when tis an hour to me, no sooner say, and penny for Empamo Penia, Nidi at the Edmond Kofi Dufour dear. Any natural say two for wasumwa. Na and what you know. Anna Wapania, wano Sabe Yabono Kwadwo, managing director dema Kumase City Market, a Yeketiano. Eye Edmond Kofi Dufour there to Jan which them says Ansamwa. Gradifone can say be Bruce Bianado. Hey, emu hetu se meko for duku. It's a false accusation. It's not true. Yes. Wherever the differences are, it will be reconciled. Then they talk about a money that has come in, 300,000, that you don't know the whereabouts of that. Let me state emphatically, that is also not true. That is not true. That is a lie. And I don't know why they would do that. I'm surprised at some of these statements I'm hearing. I will make a passionate appeal to the Nanas team, Mira, that if she would extend an invitation to these two groups so that she will let them know that, yes, traditionally the market belongs to these assignees, and these are what they are supposed to do. We should all work with them to bring peace and tranquility into the market so that people will trade. People came here to trade. They came here to do business, to take care of themselves and their families. And that should be the focus of everybody. Any IIT a managing director, I want to Anna Kumase City Market, KJT Market, no. Wano Edano, Nidin Edmond, Kofi Dufour, and watches us and somewhere. A beautiful neck and Sebi and Ukrobi and him. Now by your Facebook, no one say, Would Kumase Kwadwo Ocran hopping? Oh, Kumase, they say, any fee. KJT Market one. Market in the Okogyeabour Ocran. Oh, say, Uremo, Mamma Kuramo. Morning in a good condition. As in Pennyforce market. Marketing DC pa. BC. Anna Mode open so statue. Kesia kwesi ani munti. Oh, amana ye fe pa. Anything am say money director no kase. Open Miss one for the Nancy from no frɛ wɔ ne mana. Omo munya de omo ye na atete no. Omo kire mu 300,000 Ghana cedis. Is it 3 billion? 3 billion. Almost say afa papa yin say. Ebi wo mpa o. Hwe. Ebetuma di djuma bebre o market wo. Unya bia wo badjuma. Wo say. Oh, say epokra no nso togum. Me asam na me busa me kan say bube. Anu ya na mayi we. Anu ya na mayi we. DLFM 106.9. Mama Lumba tiu. Mama Lumba tiu pa. Enti unya 3 billion still a badjuma. Papa, me papa. Okay, na say $3 billion yeah. Said it bia na yentumi nya adwuma ye. Before say etiente ya. Okay. Yentumi mfa echenko sekotodwe. Because wa akoye adwuma den. Okay. Say adwuma yentumi nya ye. Yeah, we do bua ni yentumi. Wo bua ni yentumi ye. 106.9. Bible no Pentecost from Bible no say the branya onya 3 billion still abeza adwuma. Yeah, Bible. Bible na you use no. Kai, what a kind njire, what a kind. Mate. Kai, so already mad a kind. Mate, dia ko yedwa na. Oh, nada yi. Ya to akase ya bono so a. Kwadwo praise. Hallelujah. To aso. Yo, ye beto akase ya bono so na ye fa ya ni fa nkyere mu. Ewo apie mantem na hwanom e na ade hye odom tete eye segimase a. Eno na wa abu akwa South municipality nim. E na afin so si no, eno so wo fante akwa South district nim. Ene nyina wa apie mantem ade hye ni chima si abekasei. Wonoma mutu fuma agudi a momfa emra kwanso mekire galam se yesi. Oh, aba. Wadom ajo mko komfo nyina boso ama ade hye no eho papa wadom pan.
na wone mu chema sa ha we no amazesi amekete mu kokoo nyina egu ni senti afeso akokoo ankaje nko betimi ate nene na danko aguvu ado adawro ma waba omade apagya kokoo bo ede kwagina 2700 plus ankada de betimi anya sika na mbotuma ya de nanka bro nya du nanka afeso agya ko abomoden etimi awenam atwa omanum no sesi ho aya de afrise galamsefo ese omukoko nyina na de hye ekase ekyerem se sa na moto na ekoso no mkasa mote ase a na omoboa pa na mekase Ghana koko sia mekase yi Ghana nyina koko ni nyina esɛn ende sia Ghana koko kopiem amansan dwa so a atiaba form afrise galamsefo na moden ase Ghana koko nyina ma sia Ghana koko ni de kitua bi etum kopiem amanone a ema sia mekase o my Ghana yesi kasam etumi aba form pan na de hye ni bi ene santrafo kasa mu kyem sia mekase no atete pa afrise koko na moni da so betimi abo na ja nkomso asitrem atumi ya dade ama onanso ekwan akoti kwanfo a mom nam eye koti kwan etugoma etufo magudie ese omukoko no ese o magapade nyina na bi ni eye samtofo kasa ma me ba ko a ne den ade lolonhia kufu ekyerem sei ono nkasa ba omaden etu kwanza kokopa pomoden efrise na ho mfa no nti okọ check up na me na oba na ne baba ma omaden atam ne kokofo atom ade magalamsefo mo asefo ne okyerem sei ade ane ba na ye ne pade enyankopon anka one ne nkasa de efrise ne ba no wadi na bro pan afiso panin ba kwa no dindi yima no techi oyo opinion leader aka no ye eye assembly member adema eye sejimase eye abatompesu aso kyem se kokomfo ebaya ba se eye 18 acres oh galamsefo na gine nyina de aboso adi ni nyina tufu magudie ase ni nyina wo kyem se pempense o madun sa baya mba nwuram na mesesa o mo hyabra ebaya de mpa edema wonom Tina se mi sister bi gu kra sika se mo nyano ya me ya fo sa se ma tom yenu ata se me de magala mi se fo mo di adwuma e se amwa se ya dia ka sika wi ayi abane ti boa akuafo ne dia ke biti ma den aba makoko na ka ho so ata se makoko na ka nja ba no so ntu na nimra Enquires no mo hwe nyese bia no agama o mo ye kokoko man spray ni nko ada bi etimi obi kra be to me ho mlibi enkomodia mbaba ko na onimia nipa no ndo se mpapa fo mu die o se wo papa se o die ni da on je ka hia on ti ase mo na se anu na mde be bo me bla anya se ma obese no within the short time you just assassinate to essence wi a je na obeye ni bi utimi nwie bibi papa bia e be bo ti be go ni je e ka me nko nanka ye mpote mu na ka se atu ade kokun de bre no sika o de ma ye nkura na nyi sika bia nti no ye dan bi na etu so na ye de boy nde assassin aka na da ho ha ye pa. Sometimes the concessionaire would approach you, and if you deny selling it and you don't push hard, they will use several tricks to, soften your hand. One, they can mine the land beside your farm. Eni a wuti ye eya dehia wonum ewo segimase eno no wabu akwa South district nim ena wote se ondo omakosem eto ensentrefo enemu no yentu akase ebo no so na yenkan messages ni bi ewa ha na one moko is B and wase wafa good afternoon wate me wafa ase me nsoma joso waso otie kase ebo no sa hwe en life edi free ashaiman zenu time tells and wase today is my birthday and unti please wish me kakra na nipa nso yob me enti happy birthday enko enfema wate eye one moko is B na menim me wafa ase so yoba so obemo say mo confuse me ankasa ego krom ha nanso ne nyina mo no happy birthday enko enfema me wafa ase one moko is B nyame wonhira wate nyame wonhira pa enako your birthday no me bom pa ese sikani bi ntwam ewo mfikire ho na ne bag mfiri nto ubie mu a enye sika nko a ne mo hwe na wani ya nyame wale mo happy birthday enko enfema wo benyina che won to nkwandem no ma usika bebre sede be ya dachi bia no na Hansen Diodru and was say good afternoon Kwadwo say mpa na mabodi ama wo moko ne ye oh yeah because we be sika mfra mto anka asase de ama na ko na kra de nyina bo sampa ne bi o Pentecost ne o se Otey se obi sika free to sa na obi wo ho no mo a na nyame ahia na manabu so etofo ma yetumi fa but the only be there Ewrade be sure say ma say nipa ne sika nto no the only be there yeah the only be there yempe de wanya manabu so na yepe we mistake na say free to nkwa dia yepe wo pe me mpe ono akwa we pa so say bianca ye papa despite mo Canada Japan mo ko mo fa ye mfikire sa no ananka efra to say tem na nko mo rafi anu say na to ho enye dede o da bi din
Send a vacancy to come. Enti one more sass there na sass there. Na apakane Kwadwo Sammy na we. Na o my mistake no music frato tom crowd ta. But who could have Hansin Diodu and was good afternoon brothers. Yet I say was a casibon more de pa na DLFM news there. Number 1 and was it any challenger no challenger was it a demo live ever dance man Atomic Hotel yada sepa na we so was happy birthday and confirm Helena ya nyako ayim of KNUST commercial area yo yada say ono so nyankopon won hira no pa Kumasi so sikafo ho chema wontume nom nana kwesi nom regional minister nom otumfo say ni sika free to answer wo fa pe wo dem Miami ura ni sika every time Kwadwo with them. Oh yeah. Oh yeah, aba. And yes, we know your proposal baby anana. Me ano na mu say o ye mistake ana so ye from na top of ya ebefa. So proposal mistake. Na top na say ni sika every time. Yes ye di na chi obi na to ba bi ono ko ni na ho so sika na da form. Ye cry ye di na chi cry yan country no. So it's kind of a bit. So na usu and was can say one dem Texas US and was offer I am watching you live pa no offer say men so me das men so me hwe life na we channel dey butu tin there e fatal brutal makai those days pa na me meko pene no enti na usu nyame won sira e wa America ho krom ha de mahate ahanya de me anto akase ebo no so na ye kwa Salaga womanfo ne adehia wonom ewo eye Salaga so hu ewo East Gonja Kropono emu ewo Savannah Mantam no emu wo mo bufuofu pa nya asam ketwa enra demonstration dia wotia ne ye nchede wo biada ani se dumso nti wo mo kire se wo mo duane apro wo mo na mo pro wo mo nkwa nyinya abomu nso a ewura na wo mo dwene hu a wo mo ntia se adenti ana dumso yi aba na nso mpanimfo titiriw ne aban mu nipa wo mo mpese wo mbeka emu anokura e de akire wo manfo ne adehia sesi ano wonom ekwo hawa tisa emu enu nti enu demonstration ase no wonom tintim nkrata tenten na convener edima ekuo no eye Zufawu Yakubu ana wo tirem se efiti bra dumso no hyase no wo ba Salaga ene ne important mu ajan ehonom de esene bonsam gem ba bi atum nanso empanimfo nka hwe enu nti wo mo de warning ana ekwo ediama energy minister honorable Dr. Matthew Opoku Prempena po ana afenso no ECG fo mpanimfo VR ana afen netco fo se animu ya no so mo ntu ho na mo dia awurade wo mbecha asoa ewo krom ho pam na wo mo ade petition so ekoi ana wo mo tirem se mampani akufuado ene Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wo mo emwa wono papa se na be ya wo mo so ebenya ECG ana se netco eye substation na etimi amomanya power free eye bupe ababe pie mu a ewo Central Gonja Empotemonte sa paade a ebeyire ese eye ne benta na wobra wono ekasa no mama yenti emusem ekakra Salaga ewo Savannah region na eye na ewo northern region na Salaga community on ndra the youth ana okofu bebre quite omoye ayehwe demonstration against erratic power supply na the almost community on not power almost so no medum almost so that's 30 minutes no medum that's 3 hours. After 3 hours, almost 5 minutes. No more saying and this will take another 2 hours. Also. Now there, as also said, community on low voltage. Most of the time, the light never there. No more low voltage. That's how low voltage. Say Omonema to sell Ghanaian mill. Normally, rural community say now Ghanaian mill normally yam ebua ibiane. Enti weno ayamanebo a efri Salaga. Ewo East Gonja Kropono emu ewo Savannah Mantam no emu a wo kire se dumso no sania AC hadwe wo ho no aban mpese obedi no kure e de ama wo no nti enu oba Facebook no so a ba bia ye kojan kokokoko pa kire se de ekoso na ni enya nti wo kire se kire se wan fe wo sia obi akure hu se wo yefunu ye wo ya nti enu a nyasam kutua ye nto akase ebo no eso
Ye to akase bono so ane ejiremo e wan krabo bremantani enko piemu e wo Okogyeabour Ocran no wa Masama municipality nim na de hye honom e kase ejirem sesi amekasei ensamso a eye bridge won potem honom no ebuagum ni senti amakwa na badie pa potem honom no ehwa ya den pa de ma de hye mesi amekasei no mo koto ebeton omo so mba mmodin ase ne omba mmodin akopa bibia bedi no mo kwadwane de aye den pa de ma won potem honom ade hye ejirem a ohawade aba no do so ye pa ni senti omutu se mpenifo se ne mani momoden se no mabesiesi etwene dia ma wonom na ye ne ankasa yama ne boni eye opoku active Emmanuel ebo mani kobo ura mpotem no na ade hye twetwe no mu kirem se aw ha adwen papa efiri se wo hwa ho kira omunamu na omu ni kamafo ne senti emonyekwam di ni so momode na muntie muden wuti udin a 2024 abato no bo moden se manko siesi etwene na dia munsi wanko ye campaign omo se ndi se manyokro no muntie ne ye pa embi amanyokro no so muka ho bi movement for change Alan Kwadwo kire mantan new force kwabena bedi akon amfiso Ghana Freedom Party ekua donko omo kire mu se munnim na wonom bridge abuagu mama besiesi amfama wonom na 2024 abato mo ba se mo ba abaye campaign dia ma hwe ne ye pa dia ma so betimi aya hyepa na ba Facebook no so DLFM 106.9 e say video ne da so a wo ba betimi onya bi ne wa hwe ne ba bridge ne se dia ye oh Ghana mind da ben ye beduru hwe ya ba to aba hu ntu ama ba kwobọ no potem honom nanso bridge ya say yo adihye ya kasa nya de a imperial madwen say bridge ma ko sese de ma no senti o mo kire mu say se bridge ma sese bridge ne dia 2024 abato no enya de a wonom ebeto bi bridge na chenyi empefo no musi so no omo bo bridge ni won to the extent say sese ya no ya say empefo say omo behwe bibi no mo ya mfa ho maye because super tracks no fa so nti na ma sese ya say taxi craft fa so no musuro sese how do you using come okada craft fa so na usuro usuro say ebetume buogumu at any time bia we nda nti no utumu say wo fa so mpo na wo kwa wo say e wo so na eyetu ba ko na we chiro sese no de buogum kra nti cars na ankaka we atwem say e be fa chiro emfa ha but sikofe honum die na bu ntimi omo be fa ni say bi yemfa ma na ye brewa pasese maye chese se de aye no asai kra ye nanti so kra na yesuro ne nyina atutu na tipes fo no so ye se omo njai enti omo mbra no mehwe maye ya kwa market isawo ya kwa fanya mana ebuto mu aye ho be kire ye enti yesere aban so mehwe maye ya sabri ma no kra po aban se ye boy ye panicho ne mbu aye enti na ye asai pa enti pa ban cho se o meye ni ye maye ya ka kra hu se so na yiri pa ama se se akọ be kra usuro enti o meye ni ye maye panicho eni a wuti ye aya de hia wonom eti Okogyeabour Ocran no wo Masama municipality nim na wote say wonom akosem eto yensem twreni opoku active Emmanuel enim eno no we no honorable Clement Wilkinson ana distribute sa no say ho ye dem pesu aso we de okonye wo hwe se de twene na ya na we bi ena esi ya lubo ne eye bwenso a ebuagum a de hye ni su omo ntwen ya ma de we no nkogi nsemu kura because ebugum a yamianim no kure ne be ha dwen Ghana de epe moja o de bia age bibi se ya nsa penifu ani aba ho enye enti eya na ye be kwaso ama yensem troni opoku active Emmanuel de akira mayen na wone MC nso akwakodi nkomo na we no I think say MC wate dada wate honorable Clement Wilkinson wate ebi ko no akra wa fa so da nso hu no Yusuf V8 ne ntie bia na me won fase apakan aba apakan se bibia bokode o nyame adom bibia e fa ye da se RTU for mo ye o mo ye akonim me ka kira apakan se on kan kira GF for no se yankopon ya adom a democracy cup no omuma DLFM ya ni parliamentarians ne mo bo no no munya kotoko ne has na esi omo ni Ghana football mo masa so for penny na akasa no The Yale News. Abusia yansama wa ha ema wa kwa bamfambra DL 106.9 FM kasafidie so ene ukwada ewia prem to breka sebo so mreredo se yesinkunya na wa gudio monso no ne ko ene ne ba ne yede ebesomo abusia Ghana nsemo a ena nkrofon close the latest any exclusives no
ene ya boaboa ni nyina no a enawie ye de eba besomo mi amede nsem ne ba na edi amje so no eya Yesu anu de hye apakan GH the blessed king intentem so a mention nsem na se emfam fifie emfam dia mention se emfam minister of youth and sports na kache your friend honorable Mustafa Yusuf na Nansia na Ghana hosted the 13th edition of the All African Games nandra wo emrashe bedwam parliament no and a minister eko kasae na ochioma Osisa All African Games na ye host ye no aboama Ghana boosty and facilities esanse ye ya foforo bi ne opepim our University of Ghana Stadium ayeye Botema Sports Complex eno so ye enti ene no All African Games na ye host ye no aboa ema ye nya facilities ena afensu upiem Africa na opa maya omo multi-purpose sports facilities aboama Ghana ababekan we ene nsema minister of youth and sports ndra odi kwatudwa ewo mrashe bedwam na okasa wie no ena edom kuma ewo mrashe bedwam esori gina obisanse na honorable ye host All African Games na wio na sika sen na kom akonta asem na ekosen ena minister say oh mo ha adwen pa midi mu ya bo All African Games ewie athletes a compete a mobile athletes na baso no accountability na mubisa na according to honorable minister of youth and sports honorable Mustafa Yusuf no or say minority no or more athletes na baso rather than say mubisa accountability na minister we yebenya bre edi amano honorable Mustafa Yusuf nensem no a odi atudwa yedi amao asamoa baby jet jan former captain edema the Black Stars of Ghana ono anso no ye all-time top scorer with 51 goals edema Ghana na oni mi say dwumadie bi esinani so a odi aye friend all regional games eno ne yebisa asamoa jan asamoa eden na pushu a udi sa dwuman aye friend all regional games eno so person oboa no develop sports ewo Ghana on pese be limited to football nkwa ono person ye bibi beyond football intinde tennis boxing bibiano or the new gymna aboa ema Ghana sports no so afa ne ntoma pefra eho enkomo no na Asamoah Jan ena ye bisanse woni coaches bebere na adidwuma coach ben na obeka se ne dwumadie eso wani eye kejua ena si obiti sa to kwefio no waboa ne yepa ono no de ne call liberty a ema ne be Asamoah Jan na wo coach ba kwa ne dwumadie eso na nipa no eye Crot Leroy former Black Stars coach osi oboa ne ye guide no emande wa be Asamoah Jan obi anim no we ne nsema baby jet edi atudwa endo na me de betu wanim say Black Stars of Ghana defender Dennis Odoye ebe move from Crabruch edi na niachemu Royal Antwerp Belgium officially no confirmed Dennis Odoye join Bobokwa your friend Royal Antwerp 2 years contract and our sign Eddie Amoma ye don't come Eddie atuanim Mr. Kudofiano and chairman Eddie Magaka Ochuma Ghana Premier League na abafem ema nyama nkoye ni nyina a result of Kotoko any has omo performance abafem eno na affect yen league na so down so mutam na ende obiase nyama enkoye fama yen league no Mr. Kudofiano nensem no a ye di atuanim babaya ya midfielder Edema Kumasi Asante Kotoko na according to babaya ya no chima or say last season yentia Kotoko entimi anji league ne so mu players bi enya akwanya efi omu teams mu ebe ra Kotoko no omo relax here omo agents Kotoko de ya bedu no big club eno na moa mo entimi anji league no na otwa nensem so no chima or say last season no o man start league ni ne no in free hono omo manage get back on track unfortunately no yaba be wie league no enyama nkoye amfam om na ni nyina mu no season ya nkoye amfam akotoko no omo players no omo take blame no we ene nsema baba ya ede atudwa yede wonkomo ede atuanim Accra had to folk eni abre omo goalkeepers problem ni amete ene so omo person omo sign 2 goalkeepers we edi kan no Boboko a ye friend great Olympics omo goalkeeper ye friend Benjamin Asare has a person mo de ne ba eno achi nso no omo uremo wo dream sesi akache Solomon Agbasi omo nso fa no edi na
fuel into 2 goalkeepers way Abrante friend Benjamin Asare from Great Olympics and a Solomon Agbesi from Edin Sessin has etwetwen komo so menya 2 goalkeepers aba na next season ombada atnam ediamama ye don komo ediatu anim newly promoted side ye from Vision FC me no ka say omo appointing Nana Kwaku Ajiman so mra no me new coach emfamom Hamza Obin enam certificate in sense 17 no ono beko na wakwakoya assistant coach on komo no Nana Kwame Dankwa and a Greater Accra Circles chairman Edema Kumasi Asante Kotoko officially no Bobo Kwa FN Oko United Asasia Banyentija Division 1 team way omo appointing as new general manager Edema Oko United yede on komo ediatu anim ewo dwumedie ne so na yamfa fie semninsi na yamoni tew ewo nkrofon close wa manone dia Euros 2024 no eguso ekoso ewo Germany na Andra Group C and D no omo third group games no eba so Group C no say enekwaye Denmark Anshebi sanso na Serbia Anshebi ena England nso Anshebi sanso na Slovenia Anshebi Group C no omo table no say enekwaye England edi kan 5 points Denmark etos mi no 3 points Slovenia tos mi ensa 3 ena Serbia tos 92 into automatically no England and Denmark are qualify Slovenia bompa so betumi qualify as one of the best third place teams ehun enkomo no uram group D na endra omo third group games ninyina eba so na say ena results na kwaye France esheba ko Poland esheba ko sanso na Netherlands etnase Austria ebo meka polimiensa emo mo timu mienu group no say na kwaye group D Austria edi kan 6 points France etos mienu omunya 5 into automatically no Austria any of my friend France a qualify Netherlands etos miensa 4 omo bompa so betumi qualify as one of the third best place teams won common no and Poland etwa to omunya 1 point and so in the games na beba so simultaneously uram group yi na 4 p.m. na 2 games ni nya beba so Slovakia and Romania ebebo na Ukraine and Belgium abo group F no 7 p.m. simultaneously no third group game na beba so Czech Republic any Turkey bebo na Georgia any Portugal bo Copa America iguswa ekoso wo maya ye freno USA na endra group A and B no ana group A and D no games eba so group A no Peru anshebi Canada ebo mekaba kwa omentumanti ana group D no Brazil anshebi Costa Rica enso anshebi group A no and the game bako atoja oma ye freni Chile anshebi Argentina shomo bako ebo enana ju nondua group B no Ecuador any Jamaica at the game bako ebebo ania ye de won some at the atuanim officially no Bayern Munich triggered the release clause of Michael Olise 45 million pounds ometua Crystal Palace winger Michael Olise of France or corner wakosia kan the amabobo kwa friend Bayern Munich obe sign 5 years contract until June 2029 yejina so na yede agudie mu nsama yede bedan wo kasebo so esi edi ameje so no ya Yesu ano de share apakanjich the blessed king. Over to you, Okogyeabour. Mera say apakan enti abusua ye begina agoprama so nsam so na awia yi ensama hodo eboabo no ede beso mo woni nyina nso ye de esi ye da mo nyina ase DJ Omarion ana ede yen ekwo Facebook no so we na eye joint operation woni Kofi Taylor ana omo kabo mu a na we omo de yen enante ye akenkan fo nso ye mienu edia meje so eye gangster cat ya meeting kura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Yada mo nyina se awia yi ama mo nyina mo anitie na Kwadwo. Okon. Brapani Charles Mante. Yeah. US. Okay. Wose we de kasebo no enam donkura mu biem. Wose kasebo no edemo pa na wo fili kasebo no. Na minhira ne pa. Wose se wo bete Ghana nsem a ewo US ho no mo a. I just watie DLFM. Oh wow. Yes, enti yadana se pa nyankopon wo nhira no. Onya ne kese mai. Say was an information center. What the Caseboni Puma Donald Trump. That's right. Say one no any young correspondent at US. That in Sudan. That in Sudan. Montiname Winshanonti. We bring you more so we share you swat than a semayan. And to share Charles Mantea, US ya. What's it? Why are dear? So they can say bono enemu. I mean shane pa. Mo nyame we shano. Enti kase bono ye de Kwadwo praise him. Hallelujah. Yakra obia. DL